ज्यापुनी थोदे तसला थोपुनी ज्येष्ठ 28 गते लागुदु थुगुदी पंती तहजीको जात्रा न्याकेको परम्परा पंती ज्यापुनी जात्रा ये पाखे सुई निगु किलोमिटर अतिथेगु 32 किलोमिटर तापक्क लागु दक्षिण पूर्वे काभ्रे जिल्ला लागु उत्तर पाखे पुण्य माता खुसी दक्षिण पाखे रोसी खुसी चावला चोंगु शंख आकार्य धार्मिक ऐतिहासिक बस्ती या तहे पंती धै पलाती असमनगर पाञ्चाल नगरीय नाम नाजागु लिसे सांस्कृतिक दृष्टि महत्व जागु पंती ज्यापुनी खुनु तजिक जात्रा जुई थुकी या तहे पंती जात्रा बे ज्यापुनी जात्रा धै आपल किंवदंती मध्ये छगु किंवदंतीय कथा सत्य योगे यौन चाहना भेबिया उगु चाहना फुवंकेत खुइप्यम योगिनी पिन्स महादेव या त लित्तुल्युगु अवस्था महादेव इमिगु इच्छा फुवंके बफैगु खना त्रिवेणी खुसी कोबना सुला बिउगु धैगुदो लिपा महादेव उन्मत्त भैरव्य रूपे खुसी पिहावया येचा स्वापुया निम्ति ब्रह्मायनी देवी लिसे मेमेपी देवी पिन्त स्वापुतेगु निम्ति ल्युल्यु वनेव दक्को ज्ञाना विश्ववना भद्रकाली देवियाके समाहित जुगुली महादेव भद्रकाली नपजक येच स्वापु तगु थयागु कथम थुगु जात्रा विशेष याना इन्द्रेश्वर महादेव भद्रकाली वो उन्मत्त भैरव या जात्रा जुई थुगु जात्रा या शुरुआत तस्लाथो दशमी निसे तस्लागा तृतीय तक खसा मु जात्रा कथा चतुर्दशी निसे पारुतकीय दिया त कया त बुद्धु भद्रकाली वो उन्मत्त भैरव्य रथ जात्रा जुइसा इन्द्रेश्वर महादेव या ख पयागु कोथा कोथा देका वर्गाकार जुई कथा या आकार जुई गुकी या त मनुतेस बोहले तया न्याके गुई जात्रा खुनो पंतीय ल्याकुली भद्रकाली वो उन्मत्त भैरव्यागु ख या घमा लागी गुकी या त प्रतीकात्मक रूप निमेषिया दथुय यच स्वापु तगु कथा कया त बुद्धु थोहे जात्रा या मु आकर्षण ख उ कथा है इन्द्रेश्वर महादेव या उगु पय खया त बोहले तया मनुतसे तित्ति नुया प्याखणिकी थो जात्रा या मेगु आकर्षक पक्ष ख